Dragi ljudi, dolaze nam praznici, pa sam odlučila da danas bude dan za uljepšavanje. U Kuvajtu je prava avantura pronaći salon koji ima sve što vam treba. U jednom salonu imate odličnu masažu, u drugom djevojke rade super nokte, dok u trećem jedna divna Marokanka farba kosu i jako je poznata frizerka. Četvrti nudi najbolju depilaciju, a peti nešto sasvim drugo. Zamislite kako bi bilo divno kad bi sve te djevojke radile u jednom salonu. Ali ne može sve biti savršeno. Danas sam otišla na farbanje kose u Billionaire Club, mjesto koje posjećuju obično kuvajtska elita. Morate se unaprijed naručiti da biste dobili termin. U arapskom svijetu žene su zaista princeze. Arapske žene ulažu puno u svoj izgled, ljepotu, odmor i mir. Sve što zapadni mediji govore o arapskim ženama, vjerujte meni, to nije tačno. A ja sam imala sreću da učim od najboljih, a to su arapske žene. Kad je u pitanju brinuti se o sebi i njegovati sebe. Susrela sam se i sa nekim divnim djevojkama iz Rusije koje su radile nokte. Ne bi ja to radila tako, ali za mlađe djevojke je zaista super. I na kraju sam završila dan sa depilacijom i sa jednom porukom za sve vas. Volite se, vodite računa o sebi i želim vam ugodan i divan dan. I jedna poruka za kraj. Straight na, nawa, godina. Very good.